King probinsya ni Bataan, binida ning Bataan General Hospital and Medical Center, Bataan GHMC, na mabilog yang patupad ng zero balance billing kayag naning pamagbisita ng President Ferdinand Marcos Jr. ay ni-report. Sinigurado ng President Ferdinand R. Marcos Jr. ing pamagpatupad ng zero balance billing king Bataan General Hospital and Medical Center o Bataan GHMC ang makatuki king Universal Healthcare Law at king direktiba ng gobyerno ang mamiyang serbisyong pangkabulasan para karenganggang Pilipino. King pamagbisita ng PBBM Minyang Martis, pepasyag ning management ning Bataan GHMC na rin hanggang pasyenteng saklo ning PhilHealth, lunwal laking hospital alang babayarang out-of-pocket expenses para kareng serbisyong inampang kilub ning case rates, kabilang ing confinement, diagnostic test, ampo panulo. Agpang king hospital, kapag nasan ning zero balance billing ing asigurado na alalang kailangan na pigaga na kanareng hanggang pasyente king basic accommodation o ward kareng DOH hospitals. At tatandanan king kayang kapata State of the Nation address inyang July 28, pepasyag ng Presidente Marcos na papatupad na ing zero balance billing bang mabawas ing gagastusan dareng Pilipino karas kareng medical services. Ako po, Ira Ignacio, para King News Force Pampanga. Balitang tutu, King Balen, Susuyo.